Kublai step ipi barok ki parlok parajol ki bajio pet ya kani ke YouTube channel timenta ka singi kadan hangni hapo Delhi bat ngandet no shapo airport terminal 3 bat menta ka singi hi kadai ka singi ka sen maningkong yang bangan yo banlet shapo ri nong wei mo te menta ka singi ngandet ni thu ipi bangan let shapo France hapo Paris dengan pet kumnu ngan le kumnu ngan check in kumnu ngan sa ai but kadai ka sen maningkong jonga bangan yo banlet kum kane ka jinglet kumo nganget scam ba blai undon kat bat nga bat lem ru ki jingdwai jong phi kan pen poi suk pen poi sanya nga khublai shibun ki pla jonga ti ngan ong na bye bye kani ka yeng bangasa ti minta ngan net no sha airport kate ka kali ola kalawan sao yang si parlok ni kala air Delhi te blue wait kum ni blue jungum pat kan ndai da blue kuat maka jaing bahar ang malte jing hang yet ro long habdang be daki ma sini ban precaution mo dam day ka covid dam day ka di ru henai day ka asthma la di ani ka bajan jar pen hearing si lok ha ka pakat do ngala poi ha kani ka Delhi airport ba ka ngapoi biang por bha ketika Air India gate 1 to 8 di nama bangan late ka flight Air India na hap late ha ketika gate 1 to 8 di hangi kim dabun beriu than man ka singi singa hap late hang te ha gate number 678 di jongka international di ngayang hang ni terminal 3 tangba ka gate number 3 himo ki yang 1 to 3 tengah hap bandai cha 8 gate number 3 international entering tengah hap lek chete tila dam tip ya ka jaka ni hapan keli kan lagi tu ki assistant hang ni kin jarap ya phi haba bun kam ti na ka gate number 3 ngala poi hakan ni ka gate number 4 hapan ga start na poi shdo gate number 8 yang lapoi hanya gate number 6 kan ba ka i jrong line pala nan page station number 7 mo ban kham kloi te parlo kumachia tho ba hang ni ngila ru ban klang ya kapisa hang te ha money exchange tang ba ngala dep pa de hapo Shillong jungi mo local bet de ngate te kan ni ngala rung hang ni ngan ni kendo na saya ki bayar trai lang namar ki laya bengan nado menik nasteng dan bak baki dan bak pat dia baki bah kumbang ong ai phi local ti ngan ngala de exchange lupa hante hapo Shillong jungi bat mentang li kendo na ki parlo kila ap yang hante parlo ki bayar trai lang kilong ki babah na dok nasteng ki le ap bapli ti dan bak pat dia makitang ap yang haat ketika suletre jonga namar ba ibi imdan henry kidan pak de ki bayar trailang sa along ka basingan yang ite kani parlo ka section ka ngit la ban le self check in tinggal ai kendo ki para bayar trailang bat ngamo ki ong yang ki le kai sho san minute namar badang up sa iway tinga wan kin man pet i ya pisya baro di Delhi airport ka he henry kalong lu ka bakui bat ka itnat hiru bat la da pio i hang ni kamdan ka jing jakli ai ek liat ru chapo ti ka khut chabal de wow komai ka jabo bah di ka first international trip jonga chapo France masuk kemen shikade e bangayo ai kan nikalat bat ngayo ru ya kalat na kakam banget tray di parlok ada pitray kanu kakam tray na do mensim kenang bapin yo man khay yo so bathiang dadik barit ru pidi ban tray bon met bat mensim na do mensim hi nang bapin poi chaka khat mo di kadik ai pasong tenat di mentangan wat noi kitu ki bayar tray lang pudish tingi la poi hang ni ko international departure shimi ka tiket bat check in ti hang ni kidang duna brio bha ba hang tai ki bun bha hang tai ti la yawan nang ni kai
Kila play ru ka gate H. Dia ngi hab check in jong ka erun dia. Naman ngini siya Jakarta tingi hab lagi stand di ru. Ti bai bakade ka international check in kaslam baha. Haduk mendi ru ngim pat yo lan haduk mentaru. Ti ngala jon poi ka ni ka lines tang sangut. Kajaka ban shim tiket ru ki play tang Southly dehi ban yaslam na domini daslam pa kuno no ki beli mi ki passenger hana ti kini barok nak khmat ki ba dan kin lik lang bat nga ki de ki ba trai lang tingi la poi hang ni bangi ya tho no saya ka back ti ni haban peni kan ka passport nang ta ya kan ka passport nang ta ka tiket bat ka invitation bayo na France nang bangin yo ban check in hang ni shwa ni haban peni kita kan ti hang ni ngala peni kini ti hang te kila chap ya ka स्टैंडी में नमता का काम जंगी बदन काम उधर भी हो गया ती सका बैग सुकिला जानले पन्नी से किंदो एक तुका बैग hapo Delhi hapo Paris ila adep ay ki bag sangtai check in bags te mentangin hapde sa ka security check ila dia ti hang tu ngila bo ki trolley la dia bat mentangin ya lek no siapa menilai ya ka self ya ka passport screening dan ya ka passport stamp dia berkadung ngalayo ini ka stamp departed dia mentangin hable saya ka self check in nang bakin scan ya kita berbetai lah ni kita tungki bateri mah tinggi haban scan hang ni kan di perlu katu ngala dapat check in dia bagi bags but hak bakadu ngala yo ay kanika tiket ban ngalet no siapa Paris tingin kyo na ni escalator di nang tu na ground floor ngila wan no siya ni siya first floor but ngin ya pet no ya kabam ti mentangin rung no hang ni ha income launch bat ngayok sngo bahana atingka ngi la ban rung iwe ibrio bat de dan kam daka credit card ti ini madam jonga ibana asam idon ya ka credit card ti insa penon kam lang nakatu ti insa batai phi khandia ru shibet kumdu ban penon kam ya kata. So can you explain me about that procedure? Loudly. Entry to VIP lounge. Okay. You need to have a credit card. Different credit cards have 60 different numbers. Okay. Provide 2 credit cards for entry for 2 of us. Excuse me. And the lavish spread of lunch. Okay. We're going to enjoy. That's nice. Thank you so much. So here is the 2 rupees of the ticket towards this lounge. Ti mentang ala rung hang ni hapo launch bat ki shimdor tang altingka kumbangay thu ipi minne bat ngila ban yo ki jingbam ki ba pair na du ko hadu ka shang tingkini ki so ai ru ki bun ha ti ki chat se ai kabam ru chicken ai ru yo free lang kumbay yo free hi siu tang altingka hadu ki mithai ru pila ban yo ai ini baru pisiu hakado apingka bat piyo bam lukat bat pikwa longkom bam hapo 5-star hotel ni lara deki wedge na wedge tang apingka bat pila ban pinakam daka credit card kin maho par lot credit card ndai ka debit card ATM ndai ka credit card kan ti kalau kai ka ba hinjo jing toy lara pipet pen kod ikini ka video bat ru di
Pinjok sibun kijing mentoy kum nuban check in ya ka international flight kum nuban rung ru but unta dan jing AIA tikani ka di video nga kermen bakan yo jing mentoy ya ki kajing he ke airport hadu banda thaj hi spiak nama baka he palati nga penan kam na ini jing yat nangi kalong ka ige ige ba jing ai ba nga hawa ni kata ka gate ka ba pra menta di habak hadu nga lapoy ketika gate ka ba pra but sabut ya ka flight cepat Paris di Thaj Bahim takasi maka airport ka the bat maroi hang ni krem ibi te jenjar man ra ki tiari ai ru maroi ham manage habak hadu ngala koi hang ni habak flight nga ka bana den dengan scan ba na sa sok or balan syong ka flight ke de khandai kinta shpau mini kanong kai ka ba Jurong bahaga jingga jiman doang minta kesin nampak jusyong pala dia tahu kentam dia minta ketik kesin kebengkong kebangan syong hadu kendai kentala lu ikan am nak minta kejela juni kebangan net present ya ke paper hangte hapo Paris but ya penput ya kan ke video but subha banda like share but subscribe tu dia wan klik but subscribe nama kajing kesan ki kapen yo mesin yang aban ya ibi jangan ada bangin nang ban ini iki video ki ba yo jing ya rap ki nong page but ki nong kesan jing ba di menta pa ngala yo ya kapam ni mending akan yo shoot ya ka umso mo ki ai umso but ki ai ki chipsi ai timenta ki ai ru ya kini ki jingbam nga order daka non veg but uni u phone na POE udai uba ngi yo ai nang ni na flight but nila ru ban shim na ba ka ai gani ka Air India sa shisien kublai palong menta ngala po ni po Paris but kalong ka ika ba kalong ti ka ba jangai ba but nga kajing thaj balak palat hi henry islo pher ma